Bok, cure! Bok! Kak je baka? Super je baka. Jesi I dežurna? unučice. Jesam malo. Koliko si dežurna? Barem 2 puta tjedno. I onda što radite? Evo ga, park je naš. Ljuljačke, tobogane, sve je naše. Onda. Nisi baš tipična baka u ovim trapericama. Pa nisam ja tipična baka, da, ne spadam u tipične bake nikako. Sve radiš drugčije. Sve radim drugčije, imam puno toga za radit, puno toga, puno aktivnosti, a između toga, evo ga, pokušavam biti i baka. A Dragica je instruktorica joge, svira gong, harfu, održava radionice, meditacije. Bavi se humanitarnim radom. Kada nije sa svojim unukama, u mislima je s afričkom djecom. Prije 5 godina osnovala je udrugu Plavi anđeo, a prikupljenim sredstvima pomaže djeci u Ugandi. Da, tamo me zovu Mama Afrika ili Mama Bugembe, a vjerujem da će me sad zvati Grandma Bugembe. Razlikuje se jako zapravo tamo, ima jako puno djece i oni su nekako i smatram da su to sve moje djeca, onako, stvarno ih sve volim. Puno ih je bez roditelja, posve drugačije nego ovdje. Ja se tu bavim s unučicama, tamo su djeca bez roditelja. A da bi bili samo djeca, prošle godine organizirala izgradnju dječjeg igrališta. Neki su tada prvi puta vidjeli ljuljačku i tobogan. Kad su djeca utrčala u to dječje igralište, kad su počela onako vriskati, smijeti se, veseliti se, ja sam onako samo stala i gledam, Bože, ovo moram dalje graditi, nastaviti graditi. To je to zapravo, graditi dječje igrališta. Bio je to njezin 5. boravak u Africi. Do sada je udruga izgradila učionice, školsku kuhinju, spremnik za vodu. Pomažu školovanje siromašne djece. A kada dođe u Afriku, Dragica je puna darova. Kupuje hranu, olovke, bilježnice, japanke. Tamo je i malo, jako puno. To sve njima jako puno znači. A kupiti cipelice, onako one prave kožne cipele za školu, to je djeci nešto prekrasno, jer oni to nemaju, oni su stalno bosi. To je presiromašni. I kako ti onda izrazi zahvalnost? Izrazi zahvalnost na razne načine. Evo, nakon izgradnje te škole u Busagaziju dobila sam na poklon kokoš, jaja, limete i kozu. To je nešto najsvetije zapravo za njih, pokloniti jednu kozu, jer je koza tamo jako skupa. Znači, to je nešto što oni poklone, daju od sebe, nešto jako, jako vrijedno. Jesu li u Africi bake ili su zapravo i mame? U Africi su bake i mame i bake, zato što je tamo puno djece bez mama. Znači, poznato je da je Uganda nekako najviše pokošena sa AIDS-om i puno je djece bez roditelja i bez tate i bez mame i nekako su tu brigu o djeci preuzele bake i ja im se zapravo divim. Ja sam, evo sad, prošli puta kad sam bila u Ugandi, radila intervjue sa oko 300 djece. Uglavnom bake su dovele svoje unuke i unučice na intervju za sponzorstva djece za školovanje. I mene je to fasciniralo koliko su te bake brižne, koliko one brinu o tim svojim unucima i unučicama. Misliš da ćeš nešto od toga prenijeti svojim unukama? Da će možda s tobom u Afriku? Naravno da hoću, već sam sad prenijela. Dorica je sada, ona zna sve što baka radi i jednostavno ju učim da su važne neke druge vrijednosti, te male sitnice, više od ovog što se nekako prezentira u današnjem životu. Više da je važna ta ljubav koju imamo u srcu, koju prema drugima, da pomažemo drugima, da i ona pomogne drugima, da pomogne djeci u školi ako je neko u potrebi. To je jako važno, nekako prenositi to na našu djecu.